bwanyuma y'abakukurwa mu kitongore cy'ebyobwegyese kucondoza embeera zirikwerarikiriza aba basharamu kushagika abaturana munonga batarikwebasa okushashura ebishare by'amashomero. Ebi nebirikukiraho twabishanga omu kyaro kya Kyawagonyo muri Mbiriizi omu disitulikiti ya Lwengo ubwo barikushagikwa empabwezi eza Empowering Uganda kuruga omu ihanga rya Amerika hamwe na Minisitule y'ebyobwegyese. Izobe cyatuheza Abazaire abahefuka na boots ne bomba mbone bikoresho mu misiri yabo ningo mu musiri twenda tureke ng'Abazaire ba kosefukezi kuhingira abana babo ebyo kurya kireke ngo abana biza hishomero bine cyo kuri n'ekigendererwa Abazaire tusanga obuzibu olusi mukulabira abana baffe ku ssomero bwe tulambula amasomero ekimu kukizibu kyemeza abana okwanti basoma yenjala. Abantu kinana bacocurwe ku rugombyaro nka Chetume, Kyawagonya, Rwempama hamwe na Karisizo nibo batunga amafuka, boots hamwe n'ebomba zo kufuhirira ebihingwa byabo okumuturo omutindo gw'ebyobuhingi. So nitwara mu gisogo kushima director abo kureba ngo atwire ovunanizibwa yaroza aha kintu ekyo cyo kureba ngo Abazaire bateme orhenda kureba ngo bafuna ebyo kuriye bakubasa kurisa abana. Bene abana bitu kuya covid nezamu ebyo kurya bikaba bice byacendera abe basiba yishomero batine manu go gukora boko babiri babo batine ntanda tubita kubaheza ntanda. Ebikwate byabarwa miliyoni z'urukurenga nkaga kandi abaraganso kuhikirira ebyenderwa byabo hamwe no kushongora abantu mu byobwegyese. Yabahefuka baze kuhingira abana ebyo kurya ibara litamu erikwija. Itaka rya hiki neryahirwa beterina naryo bashabwa kurukozesa kurungi kandi bashabwa no kutandika ebibiina by'entunguko mu byaro byabo. Gashakwa Sandeke William.